mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Kuri uyu wa gatanu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangije umwaka w'ishuri ry'intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi ISCAM. Intwazangabo nziza yamifise ingobwa n'amagara meza ikama ijyanye amajanja mu gikorwa ujejwe cyo gukingira abenegihugu. Murameze kumuzirikanye ko abenegihugu bapfuye canke bahunze kwakambo zo kubaho kw'ingabo ziba zikiriho. Uwo ni perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Abakuru b'ibihugu bagera kuri 12 bari N'Djamena uyu munsi mu mihango yo gusezera ku wahoze ari perezida wa Chad Idriss Déby, umurambo we washyinguwe uyu munsi. Naho muri Malawi impunzi ziganjemo abaturuka mu Rwanda, Burundi na Kongo barasaba imiryango n'ibihugu by'amahanga kumvisha Malawi guhindura icyemezo yafashe cyo gusubiza mu nkambi impunzi zikorera mu migi. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yo kuri iyi saha turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Umurambo wahoze ari perezida wa Chad Idriss Déby washyinguwe uyu munsi. Abakuru b'ibihugu bagera kuri 15 bari N'Djamena mu mihango yo kumusezeraho. Thomas Kamerindi nibyo tubwira. Muri aba bakuru b'ibihugu harimo President Emmanuel Macron w'Ubufaransa n'abandi bane bo muri Afrika bafatanyije kurwanya imitwe y'iterabwoba mu karere ka Sahel bitwa G5 Sahel, ari bo ba Mauritania, Mali, Burkina Faso na Niger. Igihugu cya gatanu muri G5 Sahel kikaba ari Chad ubwayo. Hari kandi Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba na President w'inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'aba President ba Sudani, Mali, Guinea, Senegal na Repubulika ya Centrafrica. President Emmanuel Macron yavuze ko Ubufaransa budashobora kwemera ko Chad igira ikibazo cy'umutekano, ashyigikira ubutegetsi bw'inzibacyuho bw'abasirikari babufashe nyuma y'urupfu rwa President Idriss Déby kandi buyobowe n'umuhungu wa nyakwigendera Lieutenant General cyangwa General de Corps d'Armée Mahamad Idriss Déby. Chad icumbikiye icyicaro gikuru cy'umutwe w'igisirikare cy'Ubufaransa Barkhane utera inkunga G5 Sahel n'undi mutwe w'igisirikari cy'Ubufaransa witwa Epervier ufite n'indege z'intambara uhoraho kuva mu 1986. Nyuma y'imihango y'N'Djamena, umuryango wa nyakwigendera Idriss Déby wagiye n'indege gushyingura umurambo we ku ivuko ahitwa Amjaras mu majyaruguru y'igihugu nko muri kilometero 1000 uvuye mu murwa mukuru. Abimukira batari munsi y'130 bashobora kuba baruhamye mu nyanja Mediterane. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Ubwo bwato butwara ibidandazwa hamwe n'ubwato bw'abagira neza bwariko burondera ubwato butwaye abimukira mu kiyaga Mediterane bwatoye ibiziga by'abantu 10 biriko bireremba hafi y'ubwato bw'imipira. Ubwato bushobora kuba bwarimwo abantu 130. Iyo nkuru yatangajwe n'ishyirahamwe rijejwe gutabara ry'Abafaransa SOS Mediterane. Irengero ry'abandi bantu barenga 40 bari mu bundi bwato bukozwe mu mbaho ryari bwamenyekane nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'iryo shyirahamwe uno munsi wa gatanu. Ubwato butatu bwari bwagize ingorane zitari nke ku munsi wa gatatu. Ivyo byari byatumye ishyirahamwe SOS Mediterane ritangura igikorwa cyo kurondera mu bice by'ibahari Mediterane birimwo imiyaga n'imikuba ikomeye cyane. Ubwato butwara ibicuruzwa butatu bwarafashije ubwato bw'abagira neza kurondera ubwato buri mu mazi mpuzamakungu mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara cya Tripoli muri Libya. Igihe ubwato bw'ishyirahamwe SOS Mediterane Ocean Viking bwashika aho ubwato bukozwe mu mipira bwarimwo abimukira 130 bwazamiye, ntabarokotse bwatoye, yamara ari biziga by'abantu 10 mu mazi ari hafi yaho. Umuvugizi w'ishyirahamwe SOS Mediterane avuga ko atamakuru bari bafise ku bundi bwato bubiri buvugwa ko bwari mu bibazo. Libya ciciyemwo ibice kubera ingwano imaze imyaka muri ico gihugu, ni inzira ikomeye ikoreshwa n'abimukira baba bariko barondera gushikira akarere k'Uburaya. Abakuru b'ibihugu 10 byo muri Aziya yo mu majyepfo y'Uburasirazuba bagize umuryango ASEAN bazakora inama idasanzwe ejo i Jakarta, umurwa mukuru wa Indonesia, ku kibazo cyihariye cya Myanmar. Thomas Kamirindi ahiye inkuru.
General Min Aung umukuru w'abasirikare bakoze kudeta muri Myanmar ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri gushize nawe azaba ari muri iyi nama nk'uko abadiplomate bayiteguye babitangaje. Abayobozi b'ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya bazagerageza kumvisha mugenzi wabo wa Myanmar ko akwiye guhagarika ubwicanyi no kwemera ko imfashanyo zihutirwa z'ibiribwa n'imiti byinjira muri Myanmar. Inama irateganya kandi gushyiraho intumwa yayo yihariye kuri Myanmar izaba ishinzwe by'umwihariko kuba umuhuza hagati w'abasirikari bahiritse ubutegetsi n'abasivira babwambuye. Ishyirahamwe ryo gufasha imfungwa za politiki ryo muri Myanmar, Association d'assistance aux prisonniers politiques cyangwa AAPP mu magambo magufi, rivuga ko abasirikari bamaze kwica abaturage byibura 739 kuva ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri kugeza uyu munsi. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International wo usaba abakuru b'ibihugu bya ASEAN gukora amaperereza ku basirikari bafashe ubutegetsi muri Myanmar ku byaha byibasiye inyokomuntu. ASEAN igizwe n'ibihugu 10 ari byo Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Cambodia na Myanmar kera yitwaga Birmania. Barakoze bagenzi bacu Fidel Nyongabo na Thomas Kamirindi kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi ari radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri uyu wa gatanu umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangije umwaka w'ishuri ry'intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi ISCAM. Yahamagariye abasirikare bose kuba maso muri ino minsi no kwitegura kurwanya umwanzi aho yava hose. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda arakomeza inkuru. Kubw'umukuru w'igihugu igisirikare cy'u Burundi gikwiye kwama citeguriye kwivuna umwase umwanya uwari wo wose kandi atawugihengamiye. Igihe yariko atanguza umwaka w'ishure umwaka w'2020 ushira umwaka w'2021 muri kaminuza ya gisirikare ISCAM, Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye ko n'ubu umwase atari kure abasaba kuba maso. Intwazangabo nziza yamifise ingoga n'amagara meza, ikama ijyaniye amajanga mu gikorwa ujejwe cyo gukingira abenegihugu. Murameze kumuzirikanye ko abenegihugu bapfuye canke bahunze kwa kambo zo kubaho kw'ingabo ziba zikiriho, ziba zimeze nk'umuyaya iyo umwana apfuye akazi kiwe karagaheza. Umwitwarariko w'intwaramiheto n'amahoro mu gihugu no mu benegihugu nico gituma zidakubita urugohe zama zirikanuye kandi ntizifatire ibintu minenegwe, zigakorera ahariho hose mu gihugu. Intwaramiheto yumvise iyo umwasi ari aho abandi bahunga, intwaramiheto yoyo niyija ntiyobona igiterwa gitera umugongo. Perezida Ndayishimiye yibukije intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi ko zo kwirinda abanyepolitike bozita mu rudubi nk'uko byabaye muri kahise mu gushaka gufata ubutegetsi ku nguvu. Yabasabye kumviriza impanuro z'ababakurira. Intwazangabo itegereza kumenya ko impehesa ari ingabo zitagira umutwaro. Mumenye kwama mwitwararikana ntaryo ko abo murongoye bafise umwumvikano mu bumwe bwabo. Intwazangabo n'ikiremesha mu mugwi irongoye imeze nka serubwo mu rugo, kandi murazi yuko umukomando atananirwa. Abazokwitwaza igikenye bagahohotera abandi murahangana. N'intwaramiheto zonyene n'igipolisi zemereye gukoresha igikenye mu gutabara abenegihugu. Mukingire abo bose bato bato batagira inkomezi. Muri ivyo birori umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Major Prime Niyongabo yemereye umukuru w'igihugu kwama amuyoboka kandi ko agiye kwama abishishikariza abasirikare arongoye. Kubindaba tuzoja turahanurana igihe cyose bikenewe biciye mu biyago bitegurwa kenshi mu rwego rwo kubona abansi, kuko na kare abasangiye ikivi basangira n'ikiyago.
igisirikare cyose gikeneye intwazangabo zikiri nto nyinshi ziciye ubwenge zikerebutse zikunda igihugu kandi gatinya urukamba ntiharambe inkaramahete z'Uburundi na kizigenza wazo. nayo umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi asaba ingabo kurikanura zigakingira imbibe z'igihugu. Gushyigikira intare yo kwikukira ku Burundi bwacu ni ukwamana naryo dukingira imbibe z'igihugu, itunga rusangi n'inyungu zacu. Ibyo navyo bigasaba itegurwa ry'intwazangabo arizo zirongora abandi, kugira ngo imigambi y'ubushikiranganje mu bijanye no kwivuna umwasi hamwe n'umutekano w'igihugu n'iterambere bigume bitera imbere. Muri ivyo birori vyo gutanguza umwaka w'ishuri rya gisirikare no guhimpamya bushobozi abahejeje muri iyo kaminuza, abategetsi batandukanye bashimiye ingabo ko zakingiye igihugu mu myaka 5 iheze, aho hari abo bise ko bahemutse bagashaka guta igihugu mu kaga. Hari n'abasirikare bahawe udushimwe. Utwara ISCAM Colonel Gaspard Baratuza yashimangiye ko basubije ibintu mu buryo bakagarura n'abasirikare yemeje ko bari bataye umurongo mu gushaka gutembagaza inzego mu mwaka wa 2015. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika. Mu Rwanda, RIB, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, ejo rwahasi ibibazo Madame Rwigara Adeline, umufasha wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara. RIB yamuhamagaje ishingiye ku itegeko rigenga imanza nshinjabyaha. Madame Rwigara yavuganye na mugenzi wacu Tim Ishimwe amubwira impamvu yari yahamagajwe. Nitabye kuri RIB kuko banyohereje convocation ya gatatu njyana n'umwavoka wanjye kuko ntabwo yari ahari. Niriwe rero niregura nsubiza ku byo bandegaga birebire, ngo byose ngo bishingiye ku itariki nibukagaho umutware wanjye kuri 27 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka. Ibyo nibuka kuko ntabwo mbifite imbere yanjye, ariko ndibuka ko bandize ko ngo nkwiza ibihuha mu baturage, ko nangisha ubutegetsi abaturage, ngo ikindi ngo ngateza imvururu mu baturage. Icyo ni icya gatatu. Icya kabiri ngo mpakana jenoside. Ntabwo nyipfobya ahubwo ngo ndayihakana. Jenoside yakorewe Abatutsi. Kuri icyo waruvuze cyo kwangisha abaturage ubutegetsi, hari uburyo RIB yaba yagusobanuriye cyangwa se yavuze ko ukoresha uburyo ubu n'ubu? Bavuze ko ngo hari amaudio ari kuri za Quick TV ngo avuga ibintu navuze byo kurangisha abantu. Nyine ibyo byose bavuga ko ngo ariho biri. Mbabwira yuko nta YouTube nigeze nshyiraho ikintu, mbabwira ko iyo televiziyo ntanayizi, mbabwira ko jewe nibukiye kuri Zoom n'abavandimwe banjye n'umuryango wanjye n'inshuti, nuko nabashubije. Ibyo nta burenganzira mufite bwo kubimbaza. Ibyo bindi rero muvuga by'ayo maudio yasirikiye ntabwo nyazi. None kwibuka umutware wawe ukeka ko ayo ntandaro yo guhamagara uyu munsi? Ibyo bandegaga byose bo bavuga ko ngo byatambutse ku itariki 4 z'ukwa kane, bakavuga ko ngo babikuye mu magambo navuze nibuka. Nkababwira nti ibyo muzabibaza babihitishije simbizi, ni mumbaze gahunda ya 27 yo kuri iyo tariki igihe nibutseho. Ibyo bindi ayo mateleviziyo yapashishije ntabwo mbizi. Kereka niba nababwiye kereka niba kwibuka ari icyaha cyangwa kugira ubuzima bwite vie prive ari icyaha, cyangwa mukambwira niba ntazongera kwibuka umutware wanjye, niho nabona ko nubwo nimugira icyo mubimbwiraho. Ambwira rero ngo hoya ngo ntabwo ari ibyo. Wabajijwe amasaha angahe? Twatangiye gahunda saa 6, tuvuyeyo hafi saa 12, kandi kuwa kane utaha saa 3 nzasubirayo. Bongeye bankumbutse. Mu bintu wabajijwe uyu munsi hari ubwo wumva hari biguteye ubwoba by'uko wenda ushobora kongera gufungwa? Ntabwo bafite na bukeya rwose, ahubwo ndaseka. Banabimbajije ndaseka, n'ubu ndiho ndaseka, nasetse, naje nseka. Bakubajije ngo iki? Bakana jenoside, ngo ndakwiza ibihuha n'imvururu, byandenze ndaseka. Ntabwo rero mfite byo gufungwa, nzaba mfungwa n'iki?
Tukiri kuri iyi nkuru twashatse kumenya ingingo ku yindi ibyaha Madame Adeline Rwigara akurikiranyweho, amategeko ashingirwaho n'impamvu yabajijwe agataha. Twahamagaye umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, Thierry Murangira. Yatangiye abwira mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ibyaha Madame Rwigara ashinjwa. Ejo tariki ya 22 z'ukwa kane Madame Mukangemanyi Adeline yitabye ubugenzacyaha RIB kugira ngo abazwe ku magambo yavuze akubiyemo ibyaha byo gukwirakwiza ibihuha hagamije kuyobya rubanda ndetse n'amacakubiri. Ibi ni bimwe mu byaha akurikiranyweho RIB yagira ngo abazwe. None ni iki mushingiraho? Ndashaka kuvuga na yahe mategeko mushingiraho mumurega ibyo byaha? Amategeko dushingiraho arahari, ni ingingo ya 39 yo mu itegeko ryo kurwanya ibyaha bikorewe ku ikoranabuhanga, kandi tubishingiye ku magambo yasakaje ku mbuga nkoranyambaga nka za YouTube. Ayo magambo akaba yarakwiriyemo gukwirakwiza ibyo bihuha hagamije kuyobya rubanda. Ariko kuri icyo kibazo Madame Adeline Rwigara avuga ko umuhango yawukoreye ikambere n'abantu be, ko atigeze abisakaza ku mbuga nkoranyambaga. None se ubwo ntihari hakwiye gukurikiranwa ababisakaje aho gukurikirana uwavugiye ibintu iwe bigatwarwa n'uwo atabitumye? Ibyo ni iperereza rizagaragaza, kuko n'ubundi iperereza rirakomeje. Ubwo bizabigaragaza niba atari wabishyizeho cyangwa niba byarashyizweho n'undi. Hari bamwe muhamagaza kuri RIB bagafatwa bagafungwa. Madame Rwigara we ejo mwaramuhamagaje muramureka arataha, mumutumiza ku wundi munsi. Hari impamvu yaba yaramubaza mukamureka agataha? Impamvu nta zindi usibye izishingiye ku mategeko. Ihame nuko iyo hari umuntu ufite ibyo akurikiranwa n'ubugenzacyaha akurikiranwa adafunzwe, iryo ni ihame. Ariko gukurikiranwa afunzwe bikaba ari exception cyangwa irengayobora. Impamvu rero ashobora gukurikiranwa afunzwe nazo ziteganywa n'itegeko, aho nk'impamvu ya mbere iyo hari impungenge ko yatoroka ubutabera. Rero ubugenzacyaha bwasanze ko nta mpamvu zihari zigaragaza ko yatoroka ubutabera, ndetse umwirondoro we urazwi nta gushidikanywaho, ndetse nta nubwo hakekwa kuba yasibanganya ibimenyetso cyangwa se ngo yotse igitutu abatangabuhamya. Ku bw'izo mpamvu rero ubugenzacyaha bwahisemo kumukurikirana agafunze. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta ya Malawi mu cyumweru gishize yafashe icyemezo cyo gusubiza mu nkambi impunzi zose zikorera imirimo y'ubucuruzi mu mijyi. Itariki ntarengwa ni 28 y'uku kwezi kwa kane. Abenshi muri izo mpunzi baturuka mu Rwanda, Burundi no muri Kongo. Bose hamwe bararenga imiryango 2,000. Ni icyemezo kimaze kwamaganwa n'impunzi ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu. Leta ya Malawi ivuga ko yabikoze ku mpamvu z'umutekano w'igihugu. Izi mpunzi zo zivuga ko zatunguwe n'icyo cyemezo kandi ko n'igihe bahawe ari gito cyane. Bamwe mu bazihagarariye bavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema. Barimo Edi Mukunzi, uyu akaba ari umucuruzi n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, na Jean-Marie Sinankwa uyobora ishyirahamwe ry'abarundi batuye mu mijyi ya Malawi. Icyo cyemezo tumaze gucumba cyabaye icyemezo kigoye kwakira, cyasa n'igitunguye abantu benshi, kuko ntabwo twatwiteze ko gishobora kuba cyoca muri iyo nzira, kuko bari baherutse kutugirisha inama y'abayoboye abandi batwereka ko abantu bari mu byaro aribo bagomba kuvayo, noneho bakaza mu gisagara. Kize icyumweru kimwe gusa dutangarije bari abantu bacu bari mu byaro ko bagomba kuvayo, noneho bakaja mu bisagara bitandukanye bemerewe kubamo, kuvuga ibisagara bya Malawi nka Blantyre, Lilongwe na Mududu. Badusaba ko twokorera business mu bisagara bitandukanye. Noneho tumaze kubabwira ibyo batwatumwe na leta ya Malawi, nibwo twaza twumva hashize icyumweru kimwe gusa nabo bo batuzaniye itangazo ko ahubwo impunzi iyo ariyo yose igomba kuba iri mu nkambi mu kiringo 10 kitarenze 14.
byari ibintu bitangaje cyane. hanyuma bwana Eli Mukunzi nawe utuye aho ngaho mu gihugu cya Malawi wavuze ko nubwo uri umushoramari ndetse uri n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mwebwe ubwanyu mumaze kumva iki cyemezo cya leta mwebwe mwacyakiriye gute ese musanga impamvu zibiri inyuma ari izihe kumva iki cyemezo cya leta byaradutangaje cyane bituma tumenya iminsi mikeya baduhaye iminsi itarenze 14 bakabwira abantu na kera bahawe uburenganzira nubwo butari buri explicite dans la loi ariko iyo umuntu yemerewe na leta agahabwa icyo twita token ubwo ni nk'ari indangamuntu imwemerera kwirwanaho hanze y'inkambi ni ukuvuga ko leta byibuze irayatoreye ko umuntu ajya gushaka ubuzima abantu bamaze byibuze imyaka 15 bafite icyo cyangombwa badafata n'imfashanyo za HCR bakaba baraje bakirwanaho ko bashoboye abana bakiga bakaba bari mu mashuri hari n'abafite abantu mu bitaro rero kujya kubwira abo bantu ngo ufite iminsi 14 y'uko ugurisha utuntu twose ufite abana bawe bari muri interina bari mu ishuri barategurira izami ngo bavanemo ubasubirane mu nkambi abantu bashakanye n'abanyagihugu ngo nabo bafata utwabo basubire mu nkambi noneho hakaza ikibazo ngo se umuntu ashakanye n'umunyagihugu ubwo arafata uwo munyagihugu amujyane mu nkambi cyangwa baratandukana ubwo ni ikibazo gikomeye cyane cyaradutunguye noneho cyadutunguye cyane noneho nuko kwitabaza HCR tuyibaza ngo se muraturengera iki muradufasha n'iki bo ntacyo batubwira ngo mutegereze gusa kandi uko dutegereza niko iminsi igenda hasigaye iminsi iri munsi y'itandatu kandi uko tuzi ibintu hano harimo abagira nabi abantu bafite imigambi mibi ni abantu bakeya ariko bateza akavuyo ku buryo ushobora gusanga abantu basahuwe utuntu duke bavunikiye bagezeho tubafasha kubaho tubafasha abana babo kwiga tugasahurwa tugatwarwa ubwo icyo ni ikibazo cya mbere ariko noneho ikibazo gikomeye cyane muri iki gihe cy'icyorezo cya covid inkambi ya Zareka igenewe kubamo abantu 10,000 ariko ubu ngubu barashaka gushyiramo 50,000 y'impunzi gusa tukibaza ko deja ubu ngubu bizwi muri statistique ko muri Zareka harimo abantu barimo ubu ngubu ko harimo ahantu hari ka nyinshi za covid ubu noneho kurunda izo mpunzi zose aho ngaho ubwo si nkaho hari ukubura n'ubundi azina zivuruzi kuvuga ngo azibagirwe rero si twumva ukuntu hase nta kivuga guverinoma nayo twayibaza ngo se iki kibazo ko mukibona ikibazo societale ikibazo economique kubera abo bantu bafite utuntu duke bavunikiye ikibazo cy'abana ikibazo noneho kijyanye n'ubuzima bw'abantu muri ibi bihe bya covid-19 ni gute bafata icyemezo gutyo twanababaza ngo mbese ibibazo ko mubibona murabigenza gute bakavuga ngo hoya mubanze muzinga utwanyu musubire mu nkambi ikibazo tuzagenda tukiga kaparaka mwaje kugera mu nkambi rero bikadutangaza na HCR bikatuyobera ibyirimo mbese kubera ntabwo iri baraharanira ikiremwa muntu nk'uko ari inshingano zayo. Jean Marie wumvishije ibyo Eli yaravuze ahanini impungenge afite z'abanyeshuri mwari musanzwe mukora kuri mwebwe mukeka ko impamvu leta yafashe icyo cyemezo ari iyihe dore ko minisitiri ushinzwe umutekano mu gihugu Richard Kimwendo Banda yavuze ko gufata icyo cyemezo ahanini bishingiye ku mpamvu z'umutekano w'igihugu mwebwe mwemeranya nawe ntanze icyo nshobora kwibaza ikinyisha inyuma y'ibyo bintu ni uko turebye hari akagwi k'abantu bafite n'abaroya bagiye baburana basaba ko nkumbure impunzi zatwaye bizinesi z'abanyagihugu na none ako kagwi rero karakomeje igihe kitari gito kagenda kabaza gusa ibyagiye kuducungura nuko leta igihe yafata iyo ngingo yayifashe UN itagira raporo yarose kuko aba UN twashoboye kugirirana inama tumaze kumva icyo kibazo twagiraniye
inama nabo turabaza ibibazo nk'abayobozi, turababaza duti mbega iki kibazo kidushikiye mwaba mukizi? UN nayo iravuga iti oya, ntabwo turabimenya icyatumye leta ibikora, ariko tugiye kugira ngo tubabarize. Noneho twebwe hanini twibaza nkumbure ko leta yahavuye yumvira uwo mugwi w'abanyamarawi wari umaze igihe kitari gito guhera mu gihe cyashize mu mwaka uheze, ugenda usaba ko nkumbure impunzi zishobora kuva mu gisagara, ariko twebwe twagize impungenge. nkanjye iki gisagara cya Rirongwe ndakimazemo imyaka 18. kumbwira rero ngo genda mu nkambi ya Zareka, kandi inkambi ya Zareka ni hamwe ahantu ubuzima nk'uko mugendanzeri yabivuze ni ubuzima bugoye, kuko ugiye kureba ubuzima ahantu bumaze imyaka 18. nahageze ndi umusore muto, akiri muto, ubu ndi umugabo ukwije imyaka 36, kandi nkaba ndi muri kino gisagara cya Rirongwe. mfise abana nk'uko yabivuze biga nabo bamenyereye, ndetse n'ururimi rw'impunzi ntabwo ururimi rw'ikirundi nta nubwo abana b'ibanze bashoboye no kukivuga. ibyo byose umuntu akabyibazaho ugasanga biragoye. Hanyuma se Eli, hasigaye iminsi mike cyane kugira ngo icyo cyemezo gishyirwe mu bikorwa. Mwavuze ko mwagerageje kuvugana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, ariko naryo rivuga ko ryatunguwe n'icyo cyemezo. Ubu ngubu harakurikiraho iki? Ese hari amahirwe ko leta ishobora kwisubiraho kuri icyo cyemezo muri iyi minsi mike isigaye? Ayo mahirwe ntabwo twapfa kuyizera. icyo duharanira nacyo dushaka no kubashimira radiyo Voix de l'Amérique kuba muduhaye akanya ko gusobanura ikibazo cyacu. Ikibazo cyacu nibyo kugisobanurira abantu mu kirundi no mu kinyarwanda bituma abantu babayifune, ariko ntabwo dusaba